to wa kan ke cepul krek na yang yung upat kayu jika to yung no ke silwal jubili mata yung hilang ngapor te siabhau ya pencacar yung pastor pendap yang ini kam mata rugi ke cingduai ba kurkur kerdo yo teman son terkepat di pastor di aftikar sebuah cibek kota yang berjurusan kepanggil untuk Tuhan besan kadai kesini kebansa di mak kadai kesini hakaba nyare sewa na pedi ke syakri jong pelairu banyo banrakhe yang tidak ar pasal dari Islam kebanjing syakri nomor kata tolong kesini jong aimu ai nam ai burom yo pelai kendra ubala ker ubala dah bali alam Tuhan besan nadu kesini kepala ordeng Tuhan besan haduk yang dikecunjang kebaar perusahaan tadi yang kecingnya inti agak cingim kecuali kadang-kadang nak kalian cunga kompostor setisin berpihak dengan mereka program hamil pulau masih mereka lah baik kublai perusahaan setisin kaki kebuang publik dan nomor dua sih sepak lai kedekut kebanengkong kebaar pong kumne kuman sim cunga tukar kuyau trai bak barok kebahanga jaga kerdeng bokhui cungu kuman sim cunga tukar kuyau trai buat let kujilek bahas cungu barok ni kini kada kenten kapaya dai bat kini kapor keputusan pesan uyo kini kalat bat rakhi bang ai ke buram bagi kerku doktorai baru play wai maka takut try men kerku yo ulung kalat apa betru i ke bandrung pantai bekerja kimet betlak cungi banginya si mentah to at in terbi Allah di kayu mana iya tule ini yang lokal yo pendek ini kam wah tak kawan kong ini por kerpan iya ka jingseng dong wachnong sabawan ra ya kini ki prem berkat wa kitiar berkeren dan tahu iya tersal tak kerpan yo Sherman jingseng dong i perasan esusiang sabawan yang tahu ini kam ada nanti teman asal HM2 ini rendia. Oh teman asal yang ini jika yogi kemudian sendong jika terlihat lebih berkerja ikan jika sendong. Wah. Sa Jingken Mau Silwa Jubilee Certificate of Appreciation Rembai Presbyterian Church Jinseng Ying Mani Dong Wasinong. Naniga actual karandia ni de amujing tho ko tho kami members of the church honor to teman besan TL Rembai for the 25 years of service to the Rembai Presbyterian Church by Jingeseng Dong Wasinong. Okti orang Naliang yung jingiseng Thai, jingiseng dong mas, no? Sebab itu head mata kerja saya kentai begini. Dokti ni mata kan ikan dia dalam itu terasa. Sorry for the dong mas, no? Dokumen sukro. Jingseng samla balang Rembai dong mas, no? Sebelah sipun mata kerja saya kendro yang ini. Jingseng kena balang Presbyterian Rembai, Presbyterian Church of India. Toh sebelah sipun ni kerja saya kena. Jinseng kena dong Wasinong Presbyterian Church of India. Toh sebelah sipun mata kerja saya kena. Siapa cak ni sih toh.
Oh, sama sakti dah. Kau ni kau ke sini sampai. Yo, bu, kau terusan. Terus kan tentang tak umi ya pesan. Dari api apa sahaja. Kurlong dok sing, kajing sengamu. Kurlong dok sing, kapan pau kajing sengamu. Kajing nyukor ipi pesan. Dengan ni kecil sumpah, nak kecil kur bara roni, yolese bara usaha yang ini dah sudah maklaru, dan diwamtip, gaya upaya yang kemenusan, atau payu para yang di, ulet iklim bara. Kecil sumpah, nak kecil kur bara rambai, wacnong. Tahu aku boleh cipun ya kan? Oh ya jadi dah. Ya, teman besar ini dari para yang di kampung besar. Kani kajing tho na kabanta kani kajing esubhai au mau yong i kajing ai borom ya uhan man bai jongi teman pesan te selang rembai balang pros pitaren rembai ha kajing rakhedap ar pesan senam silver dibeli hanru hari November ar pesan Punta kintu prolog ne paliyonga. Topai roye ali khorbar agong gram ini poktor topai roye sopai agong से एक्सिल भरे तो पहले इसकी के घर मेरे घर जाने के तो क्या मैं एक पोला भात खानी छ मसो खाने का तन छ मैले सबै केयर त बारु त पनि सबै आउनु ल नानु जाउँदैन खाना खाना पर्ने जाने पर्छ कपले को खु न कम्ता अनि काम गरि अनि त गयौ स्टोर ननलाम yang digaji kami song ko ya piwa ni sayu bat ku bijay tangan na hari por ni amlan yo pi ya ni to ham amlan por
Let's play with it.